Nalazim se na keju žrtava Racije ispred spomenika nedužnim žrtvama koje su mađarski fašisti 1942. godine ubili. Tu je ubijeno više od nekoliko hiljada Srba, Jevreja, Roma, najviše Srba. A pogledajte sada, ovaj tužni prizor iza mene, na spomeniku kulture, Petrovaradinskoj tvrđavi, jutros je osvanuo sramni plakat gde se Boško Obradović naziva fašistom. Predsednik Dveri je targetiran i pre 2 godine ovim nazivom i dobio je sve sudske procese protiv ove vlasti. Postavljamo pitanje i Zavodu za zaštitu spomenika kulture, kako je ovo moglo da bude dozvoljeno i zašto to nije skinuto i da li je zabranjeno da se to skine i ko će odgovarati za ovako nešto. Takođe, želimo da postavimo pitanje Srpskoj naprednoj stranci. Zašto je na današnji dan, 17. marta, kada se desio veliki pogrom na Kosovu i Metohiji 2004. godine, ovako nešto postavila? Nije Boško Obradović proterivao Srbe, nego se Boško Obradović upravo bori za ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije i danas ćemo mi svi da budemo u Beogradu i damo podršku celoj patriotskoj opoziciji i poništavanju francusko-nemačkog plana koji mora biti odbačen u celosti.